ne kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese bipya ku katale. Good Times Kawara Primary School nituyikiriza ngu buli mwezi nayetenga kutandika gye kurugaha nasari kwika P7 Omuziire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St. Peter's SS Bombo Kalule. Umurebi witu wa TV Sto Murungi Toktanjera wasiba kurungi eshaha zaba ibiri z'ekiro neshaha eyamakuru gita Agacencwire kanda gutakurundanirizo beri orkwijaga kuseho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian orumo rwo bonero kunkatakaga kuretira umbwijire reka tworeke ebikurebyija bwebembiri Agacencwire kireki IGG yakwato mushaho arikabare regional rifado yajumiriro kunajira abarwire omarwaro marikabare Okutandika urushomo rw'umwaka w'M2026 bakuru b'amashomero muri Cyenjojo bashaba abazire obutareka abantu mu maka kugamba abazire b'inetendezi kugamba nibabanza kugura uniform kugura ibitabu bagura ayishomere rya Kamabare omurika barore abani 11 barakozere bya PLE omwaka guhwire. Only that abashomesho bamazire kutamukwesha mampula niko bakibaza mu rutobo Karentongera okutanjera omakuru gita Agacencwire kandi orikuzaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian nowo rumi orwo bonero omurikabare habaho okukangarana na no kwerarikera obukarishorisho wa government yatayayira irware rukuru erya Kabare regional referral ahanyuma yo kushanga abarwire binjo mu irware eri batakozirweho okukira munonga abadwire abo abatungire za butandu kandi ubwe ebyo kukozesa omwirwaro birumo Dr. Peter Nicholas Tumuhechi omuhwezi wabashahwa irware rya Kabare regional referral we yahendera kwasurwe. Dr. Peter Nicholas yakwatomwa abazyogweri izoba bwanyuma y'abakuru kurwo mu kitongore echa Inspectorate of Government barikwebemberwa karishorisho wa Government Honorable Lady Justice Aisha Naluze Batala kutaya ire irwaro. Just a second. As you were smoking down, I saw you pulling up the keys. I'm the one who... Yes. Now, where are you going? Get right there. At 4? Yes. What about here? In case patients come? They can wait for some minutes and then come back. Are you alone? Yatangara kushanga bebembezi b'irwariro n'abashahwa benji batarahamirimo yabo omukutayero omwanya gwa emergencies aho nto yashanga abarwire batine chwera ahabo kubore bikoreso. And my bro was bleeding at a high. So they have
written a statement. They have written for us a sheet referring us to here. Remember, no medical was given to there. Okay. I have reached. We have traveled here by ambulance. Okay. We have reached here. At what time did you get here? In the morning, at like 8. In the morning. In the morning. So I have reached here with an ambulance. No any doctor who has come to help us. Bayima yo kurro bjuruzobu aba bagemeserezwa kuzo mu store y'irwarureri ayi bashange bikoreso bibikirwe obwo abarwire bari kutumwa heru okuza kubironda. Ambrose. Ambrose, Mr. Ambrose. Why is it that you do not feed the hospital with the supplies? Generally, we did not find the top administration of the hospital around. They are all aware. We found someone who had been left in charge, but clearly does not know whatever is happening around the hospital. Patients are lying in casualty wards since morning, 8 a.m. They have not been worked on. The doctor on duty said they didn't have supplies in the store. They don't have gloves, they don't have gauze. But when we visited the store, all the supplies they are talking about are in the store. Omushaho w'abakozi ro mu ward ya emergency ahantu ho yayetwa okubishoborera kandi kuyaremwa kumatiza abakuru nikwe kutwarwa ha polisi ngo abitebye. Because I wasn't working alone, you should also, sometimes when you listen to the side of your patient, only you don't listen to our side. So he has been taken for questioning. So we are going to follow up the matter closely. Yes, open an investigation here. It is dangerous because we have people who are going to lose lives. You have seen all those people who are lying in casualty in a very bad state. So there's going to be death of our patients, and of course the government is going to be put on the spot. Owajwekera mukuru w'irwarureri Dr. Peter Kangwaje yashaba kushasurwa ahawe bishobere ahirwarureri kandi yaraganisa kufayo kubirwanisa. Okay, in the interest of time, those people are in pain. Yes. We don't want to lose these Ugandans. Yes. Can we move together? Yes. You talk to your doctors because you are the executive director, acting director. Yes. We move, you talk to your director, tell them that the supplies are in the store and you're ready to give it to them. Yes. Can we go? Yes. Izo waryanyen chakare IGG naeza kusibo mchanga cha ankore omurumon gwegumwe gasha kwa Nelson ahimsubwe. Webare Nelson ahimbisubwe kandi katujengo hatabashaho abandi baza kuteka amani omukora emirimo yabo oruhumuruka urwatam yo kubanza kandi kwatandika erizoba aho abeji baza aha mashomero konka omu district ya Chenjojo abazire bashabwa obutareka banomaga. Twagambaho n'abakuru b'amashomero batarimo na bamwe binji bahiga bazire okureta abana amashomero ombwire ninterera abana abazaire abatakalesire abana babalete abukuba tamwe no tarikirekereriwe tutukahikyaga buri 10 byokwezi kwa kabiri tutakatarikira so tamwe tanikirekereriwe tusaba abazaire baleta abana basobole kuba mu kusoma kwa tamwa tusobole kwekanga kusoma. Abukuba abana sazino batandikire kandi abasomesa ba reportingire kubona kandi batandikira okugeza so tamwe ngeri yatandikira bit late ninsaba abazaire nywena abampulirize leka abana tubatwara isomero nuko turole abana bakavaringa abana bali mu classes basoma tutandikire mumani amaingi nimbasaba abazaire nywena abanyakulyoku abatakizire kuleta abana Global Junior School mubaleta abana beje batandike tamu 1 ini 2 omashomero ga government agitwaye kamu nkeri ya Chenjojo Model Primary School twashanga mu barugwa abana okutwariza hamwe gukira mu muce abashomesa ekibaje cerra abazire abinji abatakufayo. We are always sent you teacher Bala. Kugamba abazaire bene attendance kugamba ne babanza kugura uniform kugura ibitabo babigura the last hour babigura bakeriru habwira bakumarira bakutekanuriza karabana niterera abazaire basobora kutekanuriza karabana ntukatira kubanza
abana bona betegeye isomero tusobora kusoma ba ukerereza umwana akanga kutandikira habwiro bw'abandi batandikiriwe nasobora kusanga bakutandikira kwegesa bimaze kumarabaho kandi hato bunkimanyisangu ngisho kutwara ubwire umuzeyi umwegesa kwija kumugarukiramo ibintu ibi twazomura kamwenje okwetorora twaza hamwe district okunayo omubaro gwabeji gwagura umuce na mnongabo abatandika tamu yo kubanza abazira baryokwe abana tametandikire babasindikire bagombyaro twebwe cyumuro cy'ingoro mu cyamigazi to basindikire byo bakazosoma St. Thomas Aquinas College School Kamwenje na Green Hill High School okwabeji becho kubanza buto bashanga batandika. So nyamwazyo twashiriho abeji bace. In fact it is very unique. Bonkani nje kuchifora unique ni communication ngas pronouncement ya Ministry of Education and Sports yaheza kugira kiya kirehe 10 abazire bakwateka embera age omashomero ga senior tiatanaho nagaga primary a St. Paul mukuru w'ishomero najangwa abeji bina runana na mwenda abirine kuba bintu mu ishomereri erizo bahaza kurebekaho 15 okumaka kwenye babwirizo ebiriko sante tabintu bakachererwa iza byakurenga basaba bashanga twakizo mbana kamagana 5 tokamanya ndeteka bashigoma ndaweni bisha okwakira beji omashobero gona nukugumizamu binji nibatekateka ngo omubaro kwibasa kuja kweyongera esabit age etakahwira amakuraga gasha kwa Daniel Bingana na Anthony atwina bwa TV West Karimwe bare abanyamakuru bitu twagumizamo abazire bahigo kumurisi abana babo bucirikare ahabwe impinduka eyaresurweho enshomesensia ningashe new curriculum Okuljar Goret Karatunga omushomesa omishomeri ya government eriachibuye senior secondary school omulchegegwa tam yo kubanza ni nkuru aho hari abana ba senior 3 senior 4 naho bo kumisingeni first term hari max ezogera mu nebo so no bo kumisingeni mu wakukuru Tom Bright Amoti omunyeshenjero wa Chaka Central nkomwe ombazire kandi okwatiro abeji cyaye ko mukushoma nawe hariho ebyashaba abegisa ni nsaba abazayire tugeze kusomesa abana musabwitekezo koro mwana ucyari mu mezi wero education kandi nyina bwambera amazimu borata musomesezi najya kufukira mu nyanzigwa sima Tom Bright Amoti abobhereza kwampayira hagati y'ukurera abana bange no kubareza basari Honorable Tom Bright Amoti abumpa basari sazo ninja msiniye yakusaka anyambira na sasura ikichweka na nyangi sasura ikichweka Reverend Father Alexis Singoma kurgom parishe yiboroga nawe harebyahiga abeji yabisya no kwekwasa mukama Musiramu no mwikirizo bagambire na Pentecosto buli omu weno era kwesigoha Yohana abamoto twagaruka aho muremo rambara bubakuru b'amashomero na mnongo mu mashomero ga government agitwaye kamo basi ma government bwenu erinishomero ya government kandi ntuterera umuranga ngo abazire bareta abana mu mashomero nkebye ryito rya government aho kuri classes twineze kumara desks twineze kumara abashomesa twina bakumara bwenu bareta abana mu shomero ya government ekiba kwenda cyona bakitunga in case ya inobuzu bwa fizi na tushirira office akasende tukinje munonga ekikuno no kurenga umwana ine uniform ayine bitabo ayino bucumu simanga bazire abakihabwira abana bingi bizire kandi abakirimo bakirimo so abo bake abataka basekureta abana bahumira ubwire buringwa ubwire bw'ameza abiri no kuciraho so mwe hatubwira ubamaze mu cyaro umara barikibiza ishomero n'abahumurukire azayitoko nawo twina abana nka rukumna rushanju ababodi ng'abayikiro mu ishomero then the scholars nabaho ndigamira iyo bana over 500 angwana ro batizireho ntushaba ngo atuhenjunga tujimanye abo kuba twaguma mu culture iyo muzire koshe so mwana no bako baroburemezi no murumo gwo muzire gambanitwe tuketegereza ekikumuteganisa kerizoba ito ntandikiraho abazini mbasiba bareta bari izoberi kandi numuyongire kwija ito tugumuzemo tukushomesa abana izoberi twayakira abana twatandika kandi abazire nimbasima mnonga mwebare kureta abana ko muri sabana This day has been good and
and I advise other candidates in the world to perform better. Inevya finances mwije at least mureteho rero tugumizemu abana bafuna yibatana kira kureka abana inyuma bakashanga batayi babo babasigiye ubu habuze ubukwereza abazire nobo kugira ngo twongere kuteka mama no mukushomesa abana kubo mwana no kwegesa bwanyesya abeji mwaka y'isomero mucencure murebe ngo abantu abumwanywana abumwakoragana nabo abakora ibikuza kubagasha kandi ubwo tamu yatandukanye cyumanyisa nk'umwaka gwatandukanye syllabus tuzakutandikiraho. Awa TV West ndise Nyomo Gideon na Philip Morangera. Mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo nyense y'abeji 11 kuruga y'ishomere rya Kamabare Primary School omu district ya Kabarore eri aharutezo bwanyuma yo kwihanditsa kushitamira bigezo bya PLE konka batabikora. Ebihandiko kurugo mu office y'ebyobwegesa ha district ya Kabarore nibyoreka ngo abanigana bernoma bahandikisibwe kore bigezo by'cyamushanju ahishomere rya Kamabare Primary School abani 11 tubarare bucereho ahashaha yo kushitamira bigezo ebi abani 11 mukaga bakaba bari abici ishomere nerishango mu nshozo zegomborra ya Karangura mu district niyemo ya Kabarore kino ngibaza mu mazima gari tikuri kugamba ngo bakayikara mu byaro only that abasomesho bamazire kutamu kwesha mampula niko bakibaza mu rutoro abazire abandi batwara abana hamasomero agandi so ne baba bani 11 chekinki kareterezibwo bwabegesa bayesalinga tucyareteriza abana korora babayihana hano abandi babayaho babahindura abandi mu byaro bagumamo abandi batene sente zo kubatwara mu masomero gandi icyo cyareteriza abana korora bakora bigezo abazira butugambireho nabo nabagira ngo abana bo butakora bigezo kibasa kuba cyareserwa henshonga zitari zimwe na zimwe ezerumwe byo buhangwa n'abazire kuburwa sente zo kushashura hishomero tushangire ngo hari Kamabare burumwejiwe cyamushanjo nashashura sente ziri kwikeme twaro mukaga omusente za Uganda buritamu government yatuyame aho ko abazire tutwesobora nosanga hano inahabana kababiri basatu kandi wa P6 wa P7 usanga P7 na mabana kababiri imbetagesa sente kandi sente nizikula manko muzaire ati aho mwana namalira atasomera atakozerekeza Evelyn Kansime umutura wa cyaro cya Kamabare nagira ngo inshonga ya sente basa kuba yaremisa abana aba obutashitamira bigezo ebi kukafiza abana bo kwikawire bo abana ku abana bitukore bizamu babatari banaza muno baba mbenda akasente kandi kaito abazera bakamabale ntulenga nsosora akafizi yako beto tukulenga tukasora akafizi yako tukurantsarura muno nabana bitu ngongana bale makoraki kukolebezamu nuhura ngo abantu abegesa bakoze kibidime kandi akasente ako baba bakatuyireho yito abazere tukaburwa sente za talbanize gabana bakihandikisa kolebezamu baitu atsaba sente za lakabana tubakora bizamu wa kwika P3 metwale 3 tuga P3 kwika P7 metwale 5 metwaro mukaga hanyuma nabana bokuza kora bizamu abana ba P7 batuye metwali 10 kwa tuka sente zitu abazento mara kusasura akasente ako nabana baitu kuja konga ko akora bizamu byabo kandi baita bagwire Weja batayikire kiriya kandi bonga bagamba ku government kusasura abegesa akasenta kandi ngaito abazeyi ate abana bito bakujya bagwira naito ndushasa kandi akasenta kaito ntuba tukabahayire tugerizeho kuganira na headmaster w'ishomere Mande Patrick ahanshonge gikonka byarema mukuru w'ebyobwegesa habwa district Joseph Rujumba nagira ngo ishomere nerumwe hari yagwaga ryo myanya gumire kuhikamo ekero kutuma nabeji ebyo kushoma baberugaho amazima gali Kamabare Primary School liri somero eriri mu nsozi eritusobora kweta hard to reach no tuyana korora wahekayo mu nsozi
Rujumba hona nagira ngo nka district nabasima mukama kandi nabesima habwo kugira ngo umuhendo gw'abana batakozire bigezo hamwe akogu nebace habuwachi kama vale abana 11 bakihandikiza kole bigezo bite bakora. I need to be very sincere ngo abana abo ntusima na mukama kuruwa bakaba bake baitunturuwana ekyo kubanza mu hard to reach areas mu nsozi nkoko na handi haliye turukweta ale marriages no sanga abaisiki abatungire hibe bayirukire bwangu bagenzire mu kusubira gasha kwa Jonan Tsingwiri webare Jonan Tsingwiri umurebi witu wa TV Sto Murunzi ni kusima aho rukuturebera hona kandi webare na nukutorana kureba TV West Studio makuru Agacencwire konka twaza kubanza tumureho kacen tugaruka na makuru agande. Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho ababunyoro basha babebembeza basya okurwanise byo kubinga abantu mu itaka. To make sure that they fight against the land grabbing that has become a common thing. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Imbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Imbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Imbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad, n'amashimirwa menji nibamanyisa abantu mwena abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisa 85 okwisha gukora interviews za waiters, waitresses, kitchen stewards, cleaners, chefs omuke FC Hotel Air Dubai urwa kashatu ebro 11 byo kwa kabiri 2026 achitebe cyabe kikuru Luboa shaibiri zakasheshe okwanditsa no kwabusha free registration amataji gabo gona ebirukiraho tera note musanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note musanju ina note emwe note Noro no mwanya gwo buhumuro ogurumwa businge kandi guboniro muri Imbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant
bajye kutebekanisa ebyo kurya ebyabura muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ecyo kunywa cy'ekika cyona ecyo rukwenda ebyo kwerinda byitu bicebembire bindi byona okubukinga tera 075 tusange asungine n'akatare k'akatozo akasozi kabe harwe omuri Barra City. Bumbeire Secondary School Day and Boarding iri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry y'ebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry y'ebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mushanje ibiri ashatu na mwenda 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara keke tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wena nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello Bonnie Conceal viewers. Once again, I welcome you to your dearest channel, to your dearest TV at Bonnie Conceal Girls Vocational Secondary School. We are located in Isinjiro district in western Uganda. It is a girls' school. Our focus today, we are going to look at the Bonnie Conceal girls. They must tell us what do they like about their school. Bonnie Conceal is very wonderful, and what inspires me the most at Bonnie Conceal is the way Bonnie Conceal girls behave. First of all, I like the discipline of the girls of Bonnie Conceal. Take a look on the respect they give to the teachers and the fellow students too. I find Bonnie Conceal a home away from home. Our head mistress, she's one of the best head teachers in Africa. She parents us like a mother. Sister Dr. Mary Gladys Kachopi Amoti. Come we labor together, come we excel together, because here at Bonnie Conceal, this is the spice of Africa. That's what I can talk about Bonnie Conceal. Hati mchara wanje mwami numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ebintu bikiri kubi aho washota kutwara icweka cya fiza y'ishomero rya junior rireze motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje aho wacita kushashura ntukozesa momo niho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basa kushabaroni ya fizi ubwo n'amashomero agacejumbire ndige basa kwangura school van namazima singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana note hash ninga koresa momo app. Twakuretera ishomero nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District nirya bojo nabishiki kandi ni day na boarding ine UNEB center na license ya ministry y'ebyo bwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutindo gwa ministry y'ebyo bwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibiwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora eya Nyabubare omuri Igara West bakine myanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tere simu uyetunjira umwanya note mushanje ina 3 5 5 5 nemwe 30.
Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojo n'abeshiki okwija kushoma certificate y'obunasi nursing certificate y'obuzalisa midwifery diploma y'obunasi extension diploma y'obuzalisa extension itenda cyo handiswe mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizan kandi na center number okuruga mu Unimap itenda cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batenda kigweji library jire bitabo internet na wifi bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashasha sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 7 ikumineyo excellent innovation and diversity in health. Kurukayo okombutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire ageshwe keki abatura abo mu district z'Rukushango mu Rubunyoro bashabira bebembeza basya abatorinwe okwatanasa bakarwanise by'abagiga abarukubinga abantu mu itaka. Enshonga zo kubinga abantu ahita kazikanyire munongo mu district ya Kikube, Hoima, Kagadi hamwe na Kiryandongo. Hata abantu barukutura mu district ezi borekire kwa bebembeza basya bashemerire kwatanisiza hamwe bakarwanisa obushuma bw'itaka oburugirire kw'abantu okubinga mu mataka gabo. Joseph Uzere hamwe na David Kogonza batura becyaro cya Buhirigi omugomborra ya bombo mu district ya Hoima bagira ngo obushuma bw'amataka no baraza abantu batagwejegire bari kutina ngo babasa kubingwa ishaha yona. The parliamentarians to make sure that they fight against the land grabbing that has become a common thing within our area. Now that we have got the oil and gas sector within our region, we have seen a number of cases whereby people come from outside the region to come and take our land freely. And yet now, we the vulnerables, we don't have any other way that we can do anything. Kiba mataka kirikinje kiri Uganda yona. Ekyo government yini kandi kiba mataka ekyo bokubana okutunoli abantu benyina bali mu government ne babagayo. Tinja kusisa obwire bwange nimbaza akiba mataka. Okubibyo tubibonye kandi abantu benyina abagalimo niko kuroro omuntu ayirire itaka nobogesa ekyo sakufuna kuganisa. Every nakugizibwe umutura wa Hoima nashaba government okongera ababunyoro umugisha ogwo kutunga ebyapa byitaka ebyabusha. Abakuja kusanga umuntu usanga ayikaire bishika reke kumara imyaka nyingi agigambe imyaka nsanje cyokane shanguva kujembere eno ekubana ekora kine mutwaliramo hati bensaba teko uburyo bukoriki yakoze kubaraba ekika reke umuntu akaba ali mukama witaka mazire imyaka nyingi tali mupangisa ngo ziro wijja bateko uburyo bukoriki anje ngo abantu bano abakamba bamutaka bakozereki tubasibire kubane batahiriwa umulingo ogwo kisubira butabayekirya abo kubaitu tubani tukoma ijweri murundi guna abantu tukabane bigenderwa bikwaukana ikyo kubanza tukakikenga government kulebiye bwongezi abe kulembeza abo tukakomani tugamba nankagendo ulye betu tutakome tulina mako gamba ngo mu kulembeze nankagire kundekere kintu nankaba kuri byabe babondeze. Chairman wa district ya Kikube Peter Banura nagira ngo bakatunga umugisha bwe byapa byitaka byabusha Beto district ezindo muri Bunyoro zicine bizubu. Itaka ryanyu hari mu bayikaire na bakayikuru na basenkuru banyu muzarire abana aho nabwo ikintu kino cyarora nti ibyapa byabaye bitaro government ikarora kusemera okutwereze ibyapa haye byabusa itaka etakole irweho liyesero butabanguko ombo Rwanda omubatahi nabasuma bakwijaga uko bakuru itaka cyaro kintu cyone nkubaha amagezi nkuba kitinsa president kwa kaire na tuha amagezi tubyaro omwani bwina esente nyingi muno obukwani ndiro musezi kukora mu Japan South Korea banywa muno kofi nigwo omwani rundi kahwa kandi tibagirima kandi kuleriye sente za haiguru muno kandi te kubamara so watobutu kulimo omwani baija kujya bagugure abarukurara batagwejegira habo kutina kubabingo mu mataka gabo harimo abo mu magomborora nkakabwo yo muri Kikube
abo mugomborera ya Kapapi mu district ya Hoima, abo mugomborera ya Biso mu district ya Burisa n'ahandi. Gashakwa Nwagaba Ambrose Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto we Glorious Betonde omukazo wazira abana mukaga mukono gumwe nashaba abanyambabazi na nebitongore mpabwezi okumuhwera okureberera abana aba nagira ngo hati batandikire kumuremirebera. Betonde Glorious n'omushija we Vincent Mwesige ruhanga kabahe cyoncho cy'abana mukaga abazirwe 2018 kwa 4/2025 konke cyo busasi omwaka guruka hasigara batano. N'abatura abanyamfumura omurushema municipality konke mbera yo kuzara abana aba ikabajemesereza kwizo mu town ya Mbarara kwena ngo bahike hihi n'irwaro aho bari kutwara abana aba burikeire ari kugamba na TV Westom cyaro cya Rwebshuri mu town ya Mbarara aho bari kutura Betonde najya kwihaba abana aba barabiro mu mbere gumere yo kubakuza basize kubarebera nisiba mukama abasize kunde ukwatiraho kabarebeza sima n'abanywani banje abanyabuzari abanyamukago bona abasize kukwatiraho umurimo utari yemwe nemwe nimbasima munonga kine butawukiro ubwo najya ngo bagerizeho nk'abazire kukuza abana aba konka hatabashyira hambera yo kuremo nga kujwara nibete nga kurya kunywa bizoba rimwe nibanywa lita 5 bizoba shanga batwata twakoza omwezi twakoze mitwala 3 nibarya nibanywa nibajwara impro ingira bizi aba bishi ningapusha bari kunyambaho mu kureberera abana aba abishi bashatu okunyambaho abukuba ninaba abana batano abo nabanda babujo aboje babira bulino mwena wataho ni twese twamubire twariza hamwe. Betonde akarekura no murumo oguyabire nakora okureberera abana aba obwire abana ni barwara munonga infections mwana kamara week tagire mu igwara ando bwo bakusha basente kizukurebeka tena ni shaba tabahurikiza ninga shaba mpurikiza kumbasa kunyamba mu kampeni zo buyandi byomwe mu miringo gwe okwaranyambe ukwakira hariho bundi buremezo Betonde ashobora iro barukuraba mu omukuza abana aba wateka horenzi shakire mitwaro makyana wateka ho abakoza bundi kura nabo ndiyo mwana atwara mitwaro 15 mweno shango mu omukwezi twasipendinga kamiliyoni emwe n'ezindi kandi zikatubashyikire wakuba warebe embozeji kandi olina obushobozi okukwatiraho abazira abakuza abana babo rabera hari 075 14 7 ninga 072 88 5 7 ziriyo mu mazina ga Betonde Glorious nyina w'abana Gashakwa Abdukarim Sengendo. Webare Sengendo Abdukarim kandi nitwentonjerayo irakadito habanyambabazi hamwe na nebitongore mpabwezi nyaboramwe muyambe mamogwe abasekuzaje abererebe twagumizamo namakuru abacamuhunga People's Sacco Chaps bigwirita Jerusia mu district ya Ntungamo bwanyuma y'abantu bantungamo kutura bari kwetenga itajiri ya Camuhunga People's Sacco Jete Chaps eshara zabo hati yazigarukirwe mu bwanyuma yo kubiyiguriraho itaji omutawuni kanso ya Ntungamo abandi bayemba tero umuhanda biza Camuhunga Bushenyi abandi batera umuhanda bazarubare mwene nabo batushaba kandi ito tubire ntukereba baje ngo urugendo rwababera hari kandi abashubuza binji baryomu nibatunga roni zitu ayitugambera hati bamemba baryo mutawuneji already nibinji batuja ngo kumwa kutuhereza itaje ryitu Ntungamo ubuhereza bukatwika hihi mukaba mwatuyamba munonga ntubahamiza ngo iwayegita haba members ba Chaps tori kwiza kwefuza no iza kushemererwa abo kwita itukuza oreba empindukansi nebaho
tureba nangwa abashomera nibeyongera tureba abantu amatungo nigeyongera aba bashabira abanyantungamo kwetungura bari kwejunisa chaps ahabwo buhereza bwabo kugira ngo niburu rwa buryo umwe omukwetungura tero maranga abantu bantungamo abahingi abarisa mwize tubahezo buhereza bwa loans intungo keje gumire kukanyise sente so tubasaba mwize tune loans ze bukabingi mucire branch twagiteka usanga abakozi barabagamira kimwe cyona kandi loans zibonire chaps site kumanya ne amare myaka 28 mbuhereza kandi ubutarubuhereza cyonka ubuhereza bwo mutindo bw'amana munonga sako ya chaps hati yahise amataje abiri mu district ya Ntungamo ya Rubale nayo bigwireho mu town council ya Ntungamo kandi batugambira na za loans ezibari kuza kuhereza abantu akwantu manyanga abantu bita binje n'abahinji so wano hinga no risa iyo twakirira kimwe kandi ndikwereza twine loans ezabashubuzi ati ngo muri Ntungamo mu nyabura kwere no rano ndekero ni chango cha miliyoni magashatu maganata no maganana 10 so buri yomwe business yo kwe kwingana wa miliyoni 5 abashubuzi mwe na marauke nyona yakira chaps banka ahabwa benefits zayo unaza comparinga na sako ziriyo munashanga 85 koze nareba percent yayo ninje icya kandi ne dealinga n'abahinje n'abarisi chaps twinohereza ubwo kuyamba abantu bitwa obuhereza ahasimu zabo nangwa nayinde gambira turiyo mu final stages zo kugira ngo tugire agencies utakwetaga kugira ngo noza kuronda na nesumu bitoronde agent akuri hiyo tungohereza bwa chaps sako ya chaps nemwe muri za sako esingire yo buhereza omukwera abantu baburijo okwetungura mu Uganda chairman wa board Paul Kahiji asimire president ekiyakozire okusasira za sako zona omushoro gw'emyaka 10 ubwo mushoro guyatushasire gukora iseki abuko sako zona waza kwetegereza abantu baguzire motoka zo kwasa sako zo kutambuza buhereza abantu bayombeka za offices abantu bagura furniture abantu bayugura amataja ganda hato no turebo muri Ntungamo hatwija mbwenu akakahumura ko yatwiremo katuyambere munonga nicyo tukushabira ngo nayo tuhongera makanda akahumuro ke myaka 10 hatu sako zinzija kwama ushange aho hatu waza kureba ba memba abakuganyirwa mu musakozi umuyihanga ryona nibinje munonga sako enkure ya chaps neshangwa muri Butare muri district ya Bushenyi beito bina mataji minjo kwetorora ankole na Kigezi gasha kwa Sheikh Abdulatif webare Sheikh Abdulatif omurebi wito murunji twaza kugaruka tumure ukace tugaruka na makuru gandi. The management of +2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi, Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twanko muri burengero rwizoba abino buhereza bwo murembe. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library
ey'omurembe kompyuta z'ekika ky'ahaiguru kandi eby'emizano bakabiteekamu amaanikazi kandi ishomero eri rihamibwe ministry ey'obwegyese na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa eyambarara isingiro otakakiro mu tahuni ya Kaberebere okumanya ebirikukiraho noti mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu n'ibiri nkaga n'emu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kenya hamutindo. Katochi. Okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima. Byaguma binamashemererwa. Ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho. Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kenya hamutindo. Katochi, na chama chayo. Muhute katochi, yenya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga Business na Technical Studies International Diploma Human Resource Management, Public Administration, Guidance and Counseling, Computer Science and English IT, Records Management, Accounting and Finance, Business Management, Journalism, Tourism, Building Construction, Electrical Installation, Mechanics, Plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0772 96 90 Komore tukunywa chakabozi multivitamin drink chikitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited chamibwe UNBS kandi churuho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarket hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanya ibirukiraho 0702 15 9 0M. Na hatu tukikiriza ngurika shemeli kutandika kwega hatu inzira ngo abaze amero ruju. Aha Aliana Junior School twehire kutebekana no kwegeso mwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary aha mugankuru zishomero rwebihurose korano rya Town Council Mbarara City abashomesa bitu nemiriya abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasubwa buri yomwe okwenda kumanya burukiraho 07 chenda na mwenda 27 chenana na mushanju na 07 na mukaga chenda ni 3 nshanju na 8 chenda nemwe. Aliana Junior School, a great start. Igongo Country Hotel and Culture Center presents Valentine's Dinner at the Eclipse Monument with a special performance by Aziza Zion. Dine in love from 5 p.m. Platinum access is only 200,000, which comes with dinner, prize award, welcome bite and drink, and a bottle of wine. Gold, 150,000. Dinner, Valentine bite, and a welcome drink. Accommodation access is 400,000 platinum. A couple room with dinner, a bottle of wine, bed and breakfast, and gold 300,000 a couple, double occupancy room, bed and breakfast, and exclusive of dinner. Beautiful music by the 12 Keys Band. For more information, contact us. Burukunywa chikopo cy'umwana gwa Uganda ni kutandikiraho mu musiri umutindo ni gutandikiraho kusharura shoro menshi mazo mwana ziri kutukura kandi zikuzire aha kube zitakuzire nizishara umutindo n'entasya aha mwana gwawe waheza kusharura rindo umutindo yaniko mwana gwawe no buyonjo aha ntundubare ubutandaro narahatira siminti kandi utaniko mwitaka yanjara kurunjo mwana gwawe kandi otagurunda aha kuba wagurunda ni guhumba
kiguretero kushara umutindo warinda umutindo nuba warinda entasya na nukure ko umwana gwa Uganda umukatari kensi yona umwana gwa Uganda nugwa mutindo oguru kwesigwa obutumwa obu nibukukibwa ministry y'ibyo buhinji enyamishwa n'obujubi Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurunje ryo mutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago Mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ibyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building Fro yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 mushanju mwende 2 kinana nemwe inshanju 15 0 mushanju 00 ashatu neina kinana na munana kinana ne 2 ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Rukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagichire Pacific Events Lion Records St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okwika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera beji okuguma bina magara marunji no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurunji okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaje gwo kushomera mu kurunji nk'abaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu notu mushanju mukaga hatano ni 5 notu mwenda 13 ninga notu mushanju inamushanju notu 5 30 notu mushanju Best friend wa fe MTN yo ya dala gamba ti best friend wa MTN yo ya dala nyo tutandikide Kampala ne tugenda mu gwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van nawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Ready to be entertained? We've got you. GoTV's got more shows just for you. That's right. More movies? Yes. Jackpot. More kids shows? Of course. And more football than anywhere else. No doubt about it. Yes, we've got more. And we've got you. Pay for your current GoTV package and we'll upgrade you to the next highest package. Get more with GoTV. At home or on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rurunje eryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gwekerezia ni rya dena boarding ni rya chira bojo nabishiki ni rishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ni nunji eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo ni bashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise
bushobozi empunu kandi omu by'emizano tiine ori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 Skuru kunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona erevo nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije hey Makobore high school nishomero erukunda ebyemizano nka football basketball volleyball handball otebirwe nebya music dance and drama Makobore high school twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa rukunjira municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina 5 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga 5 nina 80 kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire ageshwe keci bakuru b'amashomero na n'ubuciko bwabo nubajunanwa okuhangaho ebishare by'ebishobobo okuremesa bejo kushoma kandi ubwe government eruko bashashura ebinane bindi bagambirwe omu district ya Lyantonde omukushwijuma ebyo bwegese za ripota ku rugo muri bakuru bebe bwegese nizoreka ngwe namba yabejo mu mashomerero yo necendera ahabwo kubabinga burukire ngo tubashashwire fizi so bachamani banani banje mutagaruko mushobora kubinga bana aba PTA na school management mutagaruko mushobora kubinga ki mugwani obawadde ebidimu abana baganye okweza sente zasalibwa mu rukikuru abazadde kakati gobogenda kukola kinga ekiki onokwata ku musala gondo basasula onokola otya ahabo kuba sengezi zimukuru abazire ne bashaba mbahereza nzihebwa abazire barakumanya okusomesa nenki omuntu najya natanga akasomero akaganta akasomero mutuzikeko basasure mitwaro mukaga bashaba umwana umutwaro mumuzira Teresa akwata sente tawo yatema tera RDC ezindi shonge ziresiriho mpakano rwali omu rukiko nirwe rumwe no kugira ngo abinesho biba kwatwe batwarwa polisi konke kitabasikire So I told you omuzire no basa kumukwata only if the child is not where at school but if the child is at school kata soda kusasura sente zemutadde kuteri agenda mukwata kize mugane era newunyo okubanga police officer akambuwala ennyo okubanga omusomesa akola ekisoboka omwana w'eggwanga asome ate police officer yafuna ekifo nga amaze kusoma ate n'ayagala asibe omusomesa baitungu hariho n'abayehire emirimo yo kushoroza sente za bwombeka konka zikaburira mu gwenyamurimo amashomero mwe no kumuryaha arimo collecting sente za building fund wanji umuntu collectinga muombeka mushikira ntumwana utakusoma norwa mukaki kikekejo warashanje batine sente mutwara ishomero gambene ni master uko muri mugwanyu kabirindeze omuganda makuru ku rugo muri Kampala abanyishengero bari kwebembera abantu abino oburemo ha mibiri yabo bashaba government okutahwe sente ziri kwingana billion 1.5 ezo kuhera abantu babo aba baba bebembirwe bumali mpindi na rola kanusu okurugo mu kitongore kya UNICEF otireho n'abarukurira bitongore ebirukurwanira obugabe bw'abantu kandi batayayiraho ryo muhwezi wa speaker omwishengero ry'ihanga omu office kakati fenga bariko obulemu tuyina program je tuvuga eya child disability benefit nga twagala okuyamba abaana baffe abayina obulemu obwo bw'amaanyi okubeera nga bafunangayo akasente akasobola okubayamba okusobola okuyamba bazadde baabo okusobola okutambula obulungi mu nsi muno ng'okubagulira pampa ng'okubagulira kaseta
ng'okubayambako mu bintu ebisobola okuyamba obulamu bwabwe buli lunaku. Mu nsi endala bw'ozaala omwana aliko obulemu gwe ng'omuzadde olabirirwa kubanga badde neba nene ate n'omwana oyo alabirirwa aweebwa ssente ezimulabirira naye kakati ffe osanga abaana bano nga babasibidde mu mayumba ne babaleka nga n'abazadde tebalina kyakukola. Therefore, it is our duty and responsibility as MPs to ensure that we advocate for a program of this nature. Because if we do not do it, who else will do it? Aba bashoborera enshonga naha bwenji bashaziremo gukoragana n'umuhoezi wa speaker obu bari kugira ngo watwire natambuze enjiri yabino burema hamebere. And I really want to express my thanks to the government of Uganda, but most importantly to the honorable members of Parliament for voting an initial financing for this program. Omujweke rwa mukuru w'ekitongore kya UNICEF yayebaza abanyeshengero habo kuteekateka hanshongezi. Ndisande William na Jimmy Muhumuza. Mwebare abanyamakuru bitu igambire Zefania owabira isimbireho ahantebe ya kashatu abwegombore ya Churugu omuri Katerero mu district ya Churuhura wahakanise byarangirirwe omukaruru kandi ayurukanzira umukoti. Igambire Zefania obwahator chairman w'entebe ya kashatu abwegombora ya Churugo mu Katerera Rubirizi district akasingwa karuru ka primary ekyamujemeserize kugaruka kwesimba ka independent omukabona. Isaac Mtunji owasingira kebendera akagaruka ya musinga bitu ingabire najango byarangirirwe bikaba bitashyikire kandi ayirukangira omukoti. Karura katirwe okutwara hamwe nka merarike ngomuruka gwa merarike gwinemu seruzi ishatu zonga kwanka waza kubara ubururu obwatiru ha polling station ibiri ya merarike headquarter hamwe na merarike hakisai ubururu nubukira nko umuruko gwa kikumbu oguru museruzi 11 ombwingi so akarura ko kutakarabyo mashini nyowe ekitekateko cyanje nko muntu nizire nti government kanje nenze kutabaza then aiza kutabaza government ize garuke kirize mazima twate ubururo bwa polling station ezibiri babarabyo mu mashini turebe amazima geyoreke uboni nyikaci sai nasanga uwabe nateza karura polling station yatunga bibaromba mutera center hakikungu center yaziwa ziteko mu nsahu na mujaturuko mu kutwibera buto bururu kuza kutuguzo bururu yanyeta yanje atece cyuhuname atumuze yigambere n'umunywano wanje tiyakomaho biza bahandika bwa ballot papers babuherezo umuntu moya bona gom box rajati ninza kunama amuheru niza kubakwata kubatanje kubusikaninga bakateko mu computer kayanga gamba success Kurujira hari ingabire akarura katikarabire mu mazima no buringanza hako kuba ekikureka ningambeke hariho umwanya gumeko gwantunga playground ntunga B playground okwerguru bakakwataho tukakwataho bururu babere bibiru utwara bizo mu mashini ubururu 60 amasanzu zone zitabentutera kino msiza yabira tusingira hona taro polling station kuya hakasingira hari akaberenje ahantwa hamwe ahasigara hona tukamusinga kwenye nakutwahirize futera karuru abahagize uboriya yatugira atomusisha kayatusinga tukoreki aho no bagirire ngo merarike twine yo bururu rukaga ngwimwe murindeho ntuza kusiye yo bururu nkarunana ningarwenda omukugambaho na Isaac Mtunji owasingira karuru ahabwe bendera ya NRM najangu byona ebiru kugambwa ngo karuru tukarabire mu mazima tibikire ebyo byona nyoni ndeba ngo kusiso bwire nibaza kuzo mukoti abo kubanyonka singa karuru mu kubanzo mu primaries nakasingisa no bururu 15 asatu na mukaga umusiza tiyamarwa yagira ati nimpotoka abo kubati namarwa namwikiriza nyonka anta kumuzubira nkiteka ko kurugamba ko muntu kwayi no bugabe bwe kutoka kahotoka kandi nanaka akahwiremu namusinga mwena hati yanagira ngutamazirwe no bugabe bwe yazo mukoti ahina musingira mu primaries nakaka kabine kamusinga nyina masuko ngunako niza kumusinga no mukoti ahabwo kuba ikitubutsemeye kwebembezi twabebembezi semeye kuchumanya ngo abebembezi waba inkanyo wasomereho politiko
nimanya ngo kwesimba ariho kusinga na no kusingwa. Ingabire Zefania akaba yasimbere na Mushabe Vincent na Isaac Mtunjo wa NRM kandi aho ibyahwerire Isaac akasinga no bururu 15 Ingabire yabo wa kabiri no bururu 16 gasha Onesimus Ndianabo. Webare Onesimus Ndianabo amakuru Agacencwire aho no twagahendera kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian owo rumo rwo bonero itwendeze kurara kurungi. Bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale. Good Times Kawara Primary School nituyikiriza ngu buli mwezi nayetenga kutandika je kurugaha nasari kwika P7 omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule. Okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko Summit Gold Hotel ni twoburaro bwo murembe buri kisenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi tuneza cottages za gardens impango zo kona mu amajenyi. Program okumbireba musibireje basebona abanyabo abarukundeba niyenda kubamanyisa ngo Summit Gold Hotel yabaharwe eyugwire kandi hotel yamani abokuba sofa it is the best noba kwasa kuzayo bakafute kirenkoko yenyankore bakakwereza fish bateka fish whole fish bateke kirenje. Hey, what are you talking about? Binembaju renyamisho zone nabwecho muzeyo mutwareyo abana banyu nabakondo banyu opposite akatari Kenyanya nakakarako embogo necho kunywa kirungi munonga no chunywa obaje abakwananye ninjinywa Bridget najinywa nabana bajinywa na Santana najinywa nakawa najinywa no mangu na dik na wona Dickson na wona jinywa mwene mbogo niyo yonka ereho. Tina invents n'abantu abakutwara tentsi baga bakatandika rwa kabiri mpaka rwa mukaga kandi bakagaruka bakazayashira nubo bonka bakasakora decoration. They have standby generators nabwecho mubakozese mubihe bintu bingi. It is invent. They can do decoration, they can do tents, they can do disco, they can do emusimba mukorondera so you know stama bakwaka shoda ebyasugara obarichera. MPs, I want you to increase. Yesterday ngambra chintu cha okwameneka constitution. Okwameneka constitution chichire kwameneka constitution chichire. Tine constitution itakamendingwa. Eberejuru bya Yesu byatira hebira gikomini byo takimendingwa. Kukana babantu kizabayira mwebindi. Kumwichiro mu parliament bariyo za kwagurira motoka. Emotoka
no president akampereza motoka guri umuka na isi moto myaka 10 hati kandi iriyo nekiza Kampala hati imotoka nje isi myaka 10 iriyo neza Kampala nienda kubuza president John Museveni yo ampire nyoko utampire ndi now kandi twena tukizo mu Uganda mu kukora twena ntukora imwe abachimba bagurire motoka tumukutunga mshahara you are getting celebrated. I don't like this business okujango ngubanya ba speaker babagurire motoka tabakutunga mshahara ibi bintu nibituteganisa nyumpo na byanteganisa abwakine mugurira abantu abine hokana mukabongere naka somebody is getting salary wogaruka wamwereze motoka aha sente zanje ine kigombe kino mom kigombe kino mwa nkani ngezo kubagambira ebisente kuzitwazaba wanyetegereza isitu ngo kuturabe twine sente zo kuyaga tutantu zurundana kandi atureke tuteke ekitabo kandi tumuyaje aruka tukaziyaga kandi wanyetegereza kandi ukagaruka kakwata amagoba ngo abantu tubayika ngo bongere tokwatsa kuyagira mu ntemero ndesha kandi social yemwe so tukubasa kwereza umushara MP ukamuhereza umushara gwanje kandi ukagaruka ukagira ngo nyowe ngarike umugaruka kwata amagoba ganje amushoro gwanje mugurire motoka koka kumara amaje mugura abkecho tumuka chamendingire dene motoka eja ature honayo kandi MP ogutwagurire motoka karagarike ogutukumongera motoka akanike motoka yi itwa muhiro myaka 5 nyona bajango yajaza kusemya 10 neza kampa wahora hata umuntu wa Kampala nombana muhereze motoka ngo naze nkase muju wa Kampala mwamugorere motoka aba ba Kampala bo mtawuno omwe numbagurire motoka za miliyoni 3 one Uganda twino ku think chete zo banze ntategera ba tinkubitegereza mwateka myaka 10 omutategeke imyaka 10 murundo kataragar kayo no bara babonirata den haze yabana kuko turike kuturwo mukavuye sente kusisikara nakwenko bireba iwe no bireba